Superintendent of Police Giri Prasad jang Ri Bhoi District ula iathuh baki Pulit kilabat ye Baniateilang Lapang Presiden seng Ri Bhoi Youth Organisation halor jingshah kynnoh ba udon keti ban dawa pisa na thain Byrnihat. Ya aune nongialam ka Rbyo labat haka khandai tarik Naiwieng liathuh Prasad. Labat yang Rbyo di Pulit ban tohkit sani halor jingshah kynnoh ba udon keti kam dawa pisa na Petrol Pump Byrnihat.